Moje ime je Sava Stambolić, sam šef kabineta gradonačelnika Subotice i gospodina Stevana Bakića, u čije ime vas najsrdačnije pozdravljam. On, nažalost, zbog svojih mnogobrojnih obaveza nije mogao biti ovde večeras sa nama, ali prenosim svakako njegove čestitke povodom 20. festivala bunjevačkog narodnog stvaralaštva i svakako čestitam vam i u svoje lično ime, jer ja sam kao dete, kao sin nekoga, Nevenke Bašić-Palković, koja je isto doprinela i ovom festivalu i drugim bunjevačkim aktivnostima tog proteklih 20 godina, bio neko ko je odrastao posećujući ovaj festival, posmatrajući programe, i ovaj simbol Bunjevke i Bunjevca u Narodnoj nošnji ispred gradske kuće je nešto što mi se vrlo rano urezalo u svest kao nešto što svedoči o tome ko su Bunjevci, i zaista možemo reći da je jako važan ovaj festival iz razloga što je narodno stvaralaštvo upravo nešto što veoma snažno definiše Bunjevce. I u onom periodu kada su Bunjevci bili pred asimilacijom u drugoj polovini 19. veka i početkom 20. kada nije bilo slobodno divaniti javno na bunjevačkom jeziku, kada su gotovo iz svih sfera neke javne, vidljive kulture bili potisnuti, upravo to narodno stvaralaštvo koje se činilo i stvaralo na salašima i u porodicama i koje nije marilo ni o političkoj situaciji, ni u situaciji u svetu, ni o velikim stvarima koje su se dešavale mimo tog kruga gde se to stvaralaštvo dešavalo, upravo to stvaralaštvo je održalo Bunjevce. I vi kada čitate neka svedočanstva bunjevačkih velikana iz tog perioda, čućete da oni jako dobro i naizust znaju recimo narodne epske pesme, da jako dobro poznaju i groktalice i neke druge stvari koje čine narodno stvaralaštvo, koje su njima pomogle da, iako sve ono u širem društvu u kojem su delovali i živeli ih je pritiskalo da promene svoj identitet i da ga zaborave, to stvaralaštvo je bilo jače od svega. I upravo i ono u proteklih baš 20 godina trudom divne porodice Kuntić, gospođe Kuntić i njenog supruga i drugih naravno ljudi koji su sa njima bili aktivni, da pomenemo samo tu i gospođu Nelu Ivić, Tamaru Babić i mnoge druge koje sam imao priliku i čast da upoznam tokom godina, i na one koji nisu sa nama, kojih se moramo setiti, i prilika je na današnji dan i gospodina Kuntića i gospodina pokojnog Ivana Sedlaka i gospodina Kovačića i mnogi drugi koji su dali svoj veliki doprinos da ta narodna kultura i istina o Bunjevcima postane mnogo vidljivije u javnosti i da samim tim kada smo imali javnu raspravu o uvođenju bunjevačkog jezika u službenu upotrebu u gradu Subotici, ja sam sa punim pravom i sa poznavanjem materije rekao da to što se sada dešava nije nikakav nešto što smo mi izmislili preko noći, što su neki zlonamernici hteli da spočitaju, nego nešto što ima svoju ozbiljnu tradiciju, nešto na čemu ozbiljne institucije, kao što je pre svega tada KUD Bunjevka kao okosnica svega, pa sad Centar za kulturu Bunjevaca, Bunjevački nacionalni savet, sve one institucije koje je jedna snažna bunjevačka nacionalna zajednica uspela da organizuje proteklih 20 godina, sve to je urodilo plodom da se bunjevački jezik uvede u službenu upotrebu u gradu posle tolikih vekova njegove upotrebe u narodu, i sigurno da je on jedno vreme i bio većinski jezik koji ćete među ljudima čuti i na ulici i na salašima. I mogu da podelim sa vama radosan podatak da ćemo uskoro za nekoliko nedelja imati nove table na gradskoj kući sa nazivom Varoš Subatica, i to mogu da potvrdim. I da zaista se nadam i verujem da će pridružujem se dobrim željama gospođe Kujundžić-Ostojić i verujem da će ovaj festival nastaviti da živi, a prilika je da kroz tu afirmaciju bunjevačkog jezika i kroz školstvo i kroz neke sve ono drugo što Republika Srbija pruža manjinama u ovoj zemlji, osnažite zajednicu, uključite neke nove mlade ljude. Ova izložba je divno svedočanstvo jedne divne prošlosti. Imao sam priliku da pogledam katalog iz 2011. kada ste slavili 10 godina, gde se vide divna mlada lica koja su to sve započela 98. 2000. i kasnije, i ove divne zastave koje svedoče o svemu tome. Prilika je sada da se taj duh obnovi i u novim generacijama, a svakako da ćete podršku za tako nešto imati uvek kod grada Subotice na najsnažniji mogući način, i uvek ćete moći da očekujete da će ovaj festival biti smatran vrhunskim kulturnim događajem koji će uvek imati svoju podršku. Hvala vam puno.